ایوارا خوش به تماشاوان این هیجا به برنامه هلوست ام وی هفته دی سال پیش بریوانه دوی برنامه خدا ام پیواجوی آشتی و جواکا دموکراتیک با خفن وکتی زانین پیواجوی آشتی و جواکا دموکراتیک و اب 19 مهن بردوام دکه ایدیهاتی قوناغه که وساکو پیشنومه قانون چارچوبه‌ای پشتی کوجالی پارتیا AKP دیسا مهپی و دم پارتیه و آنگو جالی 306 پارلمانتران و حتی امضا کردن جسروکاتی مجلس رهات شاندن و ایروجی یعنی نه دوان کیریانا داجی لجالی کمیسیون عدالت و اف قانون چارچوبه‌ای تی گوت بشکرن اف روژه و که گلک گرمه یا هم کردستانی هم جی یا ترکیه هر وها د جهانی داجی چپمنیا جهانی جی وی جنیز و د شوبینه لی د سر گلمه دا جبونا وی قانون پیشنومه قانون چارچوبه‌ای هین پرس هنه گل جواک دخوازه وی فهم بکش برویجی د تلویزیون آدی صدوشان خوده ام جی ددن وی قانون چارچوبه‌ای انگو پیشنومه قانون چارچوبه‌ای کو به مهانه گل جواک لبنده که چه دحوینه نرخاندن این چوا هنه امیرو به میوان این خوره وی مجاری هنه که و بکن بوان را وی گفتگو بکن لستودیوی پرودونار سیاست مدار لگل میه اوی جمهره هنک بحثا وی پیشنومه قانون چارچوبه‌ای بکه جخواج مجلس جی دزانه وی کاری نیز و شوپان دیجی پرود بخیراتی برنامه سپاس کم خیلی دوی گلک سپاس و باکوری کردستانی دیبا کسکین اندام اینسیاتیفا یکیتیا دموکراتیک و به مرابه و برای خودم استودیوی پرو تو هنکی جمهرا و پیشنومه قانون چارچوبه‌ای کنه حال کمیسیونی انگوش عالی کمیسیون عدالت و تینی قاش کردن و گل دمک دریج لبندیه هنکی و بکی جبر کو ام دزانم کو پیواژوی آشتی و جواکا دموکراتیک و 19 مهان زیدتر بردوام دکه و دوی نابریدا گله کارو خبات هاتن کرن و جالی ریخستنی و انگو جالی پککی و جی گله گاوین گرینگ هاتن آفتن تو کسی کو مجلس جنیز و دشوپینی چواد نرخینی تو دکاری هنه کی جبو مجبو تماشاوان این ما بحثا دتای نوی بکه گره کف چوا وره فهم کرن بله بو برنامه و سپاس کم یا او قانونش خو zaten evdemeki dirêj bû yani nîqaş dahat nîqaş kirin yani serokatî hertim dixwast wisa pirsgirêka Kurd diriya hukuk û zagûna re çareser bike ji ber ku hetana wisa her kesî gora xwe vê pirsgirêkê pênaset kir her îktidar gora xwe nêzî dibû her kesê ku dihat ser ektara xwe wisa nêzî dibûn ji ber wê jî meselanek ti nav lê nedat kirin yani pirsgirêka Kurdçiyê çawa çareser kirin ev şer çima derketî ev raperîna bîst neha çima adawiyê derketiye ev pêncû disan zêdetir şerê got PKK dayî meşandin yani ew dewlet ev mücadele got kirî ji bo çi sedema wê çi her kesî li gora xwe pênase dikir her kesî wisa viya li gora xwe jî ket xwast got nêzî bibe wek min got yani rêw rêbazê devletê nedihat guhertin yani mirov hata guhertin jî ki iktidar hata guhertin jî ki nêzîkbûnê wa qet li hemberî pirsgirêka Kurd nedihat guhertin yani hertim wisa tinekirin înkar îma an jî em ê şer biqedînin yani wisa dewam kirin ama li belê niha qonaxa ku em hatnê de ew hat îspat kirin yani pirsgirêka Kurd bi şer nayê qedandin pirsgirêka Kurd ji tinekirinê înkarê rejwerar jî nayê qedadin girtîge deneme kirin viya nebû îşkence hatin kir viya nebû qirkirinê li ser Kurda pêkanîn pê nebû dîsa di bajar xera kirin ev dîsa kinî nebû çareserê li ber wê jî kê meselê hat çi bi de tenê ne pirsgirêka Kurd bigirê dayî şert û mercê cîhanê û rewşa rojhilata navîn hat guhertin yani ji ber ku pir hêz nihat devrê de ne pir grûpê cuda derketine her kesî berjewendiyê xwe daha cuda dê meşandin hem hêla siyasî hem hêla polîtîk hem hêla civakî ve pir tişt hatin guhertin ji ber wê jî PKK ji xwe zaten yani ji gava derketibû sedema wê guhertina
ve pergala gol ser kurdatê meşandin ev bu yani. Belki demê şert û mercê PKK derket em bêjin wî çaxê daha cuda bû. Dema heştê darba heştê hebû em bêjin ki biştî Kurd nedatin nas kirin hem kanûnê got derketî bûn. Ev tiştekî zorê derket ortê. Yani aslında tekoşînê xwe başka çare nema. Riya çaresertiyê nema bu guhanê Kurd hawî riyê din xwe bidê meşin ji ber ku qadê legal hatin lehber Kurda hatin girtin em bêjin ki fermanê bi pey hevdû ser Kurda hatin meşandin. Ji ber wê jî mesela rêbazê ku PKK da meşandin jî ki aslında bêjin mecburî da meşandin. Wî çaxê wî şert û mercê ew dihat xwestin ew pêkat lê belê PKK jî mesela ji wî çaxê hetana hertim di nava guhertinkê de bû hertim dixwast hem xwe jî biguhare hem derve jî biguhare çünkü mesela sadece yek alî jî nabe an jî pirsgirêka Kurd tenê di navbera di kesar jî nabe yani navbera di kesîmar jî nabe vê pirsgirêkê hemû cîhanê hemû alakadar dike an jî rojhilata navê alakadar ji ber ku Kurdistan çar parçe yani her parçayı ki belki cuda be ama pirsgirêk aynı ye. Anji hükümet ayrı bin ayrı böyle pirsgirêk van hemen tane nenaskırın yani tinekirin. Le böyle ev tekoşim pir bedeli grandan belki rastici pir dileme işi yani pir dileme işi pir bedeli gran hadanın ama ev jüve kırkırını hatana hebuna kurda hat çare kabul kırın yani çemaz bejim hebuna kurdana ev kanuna go derxistin ev despek yani despeka ku pevaju anu hela hukuk u kanun avê bêmeşandin despeka ji ber wê jî ki yani Pero bi destûra te em ê werin detaya yani ez ê gotina te bişekir bibirim dîba ji ber ku li dervê yê derfetê wê zêde ne em biçin cem wê nêrîna wê bigirin dîsa werin stûdyoyê bi teravan nirxandinên xwe berdewam bikin. Birêz dîba keskên hûn bi xêr hatin bernama me. Belê ez bawer dikim pirsgirêkek me teknîkî heye ez nikarim dengê we baş bistînim gelo dengê me tê we tu dikarî berguhkê xwe derbixe belkî em wisa hevdû baştir fehm bikin birêz dîba belê ez bawer dikim ev pirsgirêka teknîkî heye ku çareser nebe em ê nikaribin dîba bigirin weşanê li cem jî heman pirsgirêk berdewam dike hevalê me re jî hewl didin ku vê pirsgirêkê çareser bikin ez bizbirim cem te pero keremke berdewam bikin. İşte görüyoruz ki mesela kanun yani wek despêkê televîzyona teşxan nabe yani hem ew gore xwe çerçeve dibêjin em ji bo wê em a bingehî em dibêjin yani kök yasa dibêjin ya kanûnê bingehî em dibêjin ji ber ji vêya destpêkî çerçeveke yehîna di hundirê wê di mesele tamam bi xetê girs hatine nivîsandin em bêjin ki beş tê hene ama wextê bikeve meriyetê û pratikê de kanûnê cuda ji wê vêya tamam bikin derkevin ber wê jî mesela ez çi dixwazim bibêjim yani yek ev kanûn ne em gerekî ji pir biçûk bikin ne jî em pir wisa girseyî ki wisa bigirin de jî yani mezin jî bikin yani ji ber wê jî ki demek ki wisa normalizasyonê bibêje wek normal yani pêvajoyê normal vê ki gorê rêbazê nîqaşê û ta çawa pergal bê guhertin an jî çawa tevlî pergalê bibin ew wisa me dest pê bike gavê pratikî çawa bênavêtin awan çawa tekeve pratikê de ew mijarekî cuda yani bi dem hinekî dixwaze dema pêşiya me re Em bêriya werin pratikê mînak ev çend rojê ev berdewam dike di nava civakê de ev dengekî çawa vedide ji ber ku çavdêriyên te ku nava gel jî heye tu dikarî wan jî bi me re parve bikî. Ya bêguman yani civak yani her tim mesele müzakereya gu rêber apo tê de bê ew müzakere qet têk neçûyî yani. Ji ber ku aqilekî stratejîk heye, öngörüyekî bi sala heye, deneyimekî bi sala heye, bir de her tim rêber apo pirsgirêka Kurd ji bo çaresertiya wê pir rêbaz bikaranîn. Pir bank kirin, pir pêvajoyê cuda hat dest pê kirin, ji notî û heta wisa lêgerînê wê hebûn yani tevgera Kurd jî wisa bû. Ber wê jî ki mesele alîkî tevgera Kurd re bawerî heye, rêberê gelê Kurd re bawerî heye ama ji ber ku dewlet ev tiştê ku li ser
civaka Kurd pekanine ev be baweri ki bu Kurdar hey yani hatta najusa ev be baweri ki heye lebele disakine ev hevi hey yani hani emep serbekevin ve hevi ikin daha cuda jî heye böyle mesela hani civak ve havir brastici ki lebendi gave pratikini yani Ligave pratiki mesela çava ve benavetten anji ev kanun döndüre xwedî ve çava pek bînê ve çava bêmeşandin mesela bana pirskirêkin yani ji ber vê jî kê yek vegerandina gerîla çava wê pêk werê ê hevalê digirtîgehê divê çava ji derkevin derve em bêjin maxmûr hey divê meselê de em bêjin êgo derketina Ewropa mesela hanî li ber hemberî kanûna ki wana suçlar kirin mecburi derketini der ve wana mesele çava vegerin çünkü tane gerilaja alakadana ke vigişti vegerina kurda lisar akhu velat diwan yani gora kanuna zaguna hukuki xab çava bırxıstin bikin yani ev böyle mesela hamidi sakinir bendi gave pratiki ul bendi banga serokati davi çibeş bergo ev kanun vakti derket je embejin hat komisyona bengeyna komisyona adalet edildi mesela hem parti imzakını parti ne kırını avari mesela ama bir giştina cara yeke perskireka kurd parlamento de hat nikaş kırın bir imza kırın hatta ve naver de kefe meriyet edi yani ev giringi yani ev çiyek Kurd hat kabul kırın de do şeril hemberi Kurda hati meşandın hat kabul çünkü MGK navde MİT navde istihbarat navde herkesin naviyade تو دکاری هنگ بحثا به دست به لیبورین یه تماشاوان این ما وجدت خوازم جبر کو پرسکرگک می تکنیکی هبو و دناو بریدا هنگ مسئله کی و صدرکت تو هنگ بحثا وی گوان کمیسیونا جیبکی و خباته کی جواب ماشین مینا گل ویجی مراخت که نه هاد کمیسیون عدالت ده اف قانونا چارچوبی تی نقاش کردن تی پایین کو او حیا یکشنبه بقده و بچه جادی مجلسی و بکوه oylamaya yani و دراجی اگر کوری اری کرن و روزنامه فرمی یا ولید دا وره وشانن و پشتی ویجی جخوا و بردوام بکوه که تگوت و پراتیکی دا جی هنگو هرتن چه ببن تو هنگ بحثا فونکسیونا وان komisyona biki jiber ku hin ali bahsa du komisyonan dikin hin ali jî dibêjin ku wê sê komisyona ava bibe. Ya komisyon gır pevendiye yani mümkün ki jî ben zêde jî ben anjî çawa mesele pêk werin ew ya ew qurulekî wêrê ava kirin ew qurulê biryar bide yani piştî godeke ji xwe heta got ev nehat imzê kirin û pirî hemû partî jî onay nekirin nikarî bibata komisyona dadê yani komisyona adaletê de nal komisyona adaletê zaten nîqaş ser tê kirin îro destpêkirî her partî nerîne partiya xwe û destekbûna xwe an jî mesele îtirazê wan çi ne dixwazin çi bêguhartin dixwazin çi lê zêde bibe her partî li wê derê nerînê xwe dibe çünkü endamê komisyonu hemû tevlî dibin an jî wekî dinê vekîlê cuda jî bixwazin tevlî wê gözlem olarak tevlî dibin li ber tedê ji saziyê sivîrin ha girtî ji ber ku tenê dibin geha parlamento tê meşandin û çapemenî jî destpêkê heyî dûrakine mesele qismî derdikevin ji ber mesele ew nava di komisyonê di nîqaş dikin dûra en son halî wî zaten eger hemal hevdû kir guhartinê wê an jî pirî li wê derê çawa bikeve mesela piştî gojbûr derket dûrakine tê parlamento jî dîsakine her partî nerînê xwe dibêje yani îtirazê xwe an jî mesele tiştê got tevlî nebin bêguhartin ya jî tiştê got lê zêde bikin ew ji li wê derê wê gotinê xwe bibêjin tutumê partiyê xwe bibêjin nêzîkbûnê xwe wê bibêjin son halî wê zaten onaya meclisê derbas dibe yani parlamento vê kanûnê onay dike û dûrakine ji xwe zaten kî wextê onay kir di rojnameya fermîret gohat çap kirin ew dûrakine îca gavê pratikî ew qurula gobe ava kirinê pêbike ew qurul wekî te cî bigire mesela hani Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Dişleri, MİT, MHK'ye em bêjin tarafê Kurdin heyeta İmraliyê vana tê cibirin dûrakine mesela bêjin evsaziyê sivîl wana tevlê bikin nekin ew qurulê artık biryara xwe bide mesela çawa hevceve bê çavke çünkü mesela ev gavê pratikî gerek lûr bi hev dûr bêkir mesela hani em dibêjin ya teyit, tespit ve benzeri mesela hani vana ew wê qurulê de artık yani ew lîjne wê viyayê ji nêz ve bişopîne û tespit ev ji nêj ve mesela destpêkî pirskirêka mesela bêjin ki bakana ji
malbat û jinê berpirsar ew ji wê navê Belê çi çünkü Wezareta pirsgirêk Malbat û erêmezî de Sosyal Derya çünkü Civakî. pirsgirêkê vî şerî em pir ego bedel da jinin. Evet. Ego mesela bi devrê pêvajiya ve pêşengiya pêvajiyê bike dîsa jinin berwê jîkê mesela ev dûr de ew jî bê temsîl kirin. Belê. Karê di cuda jîkê mesela pênî xweş kirin. Berwê jîkê mesela hanekê wextê ku ji parlamento derket artık çawa gav bê navetin yani hîn dibe asıl işe zor ji nav pê veyî yani. Belê em dîsa bizverin werin gel te dîba amade ye û ez bawer dikim pirsgirêka teknîkî jî li gel xwe çareser kiriye birêz dîba hûn bi xêr hatin bernama me. خدار بن ایوار باش جوا و میوانه و همی هوالی ورا تماشا کرده ایوار باش دبیجم جه تطوان نافچا بلیسه میری جانا چانده برهیه اجی هنناوی میری جانی دنبه باجار سرحده جورا سلاو رست Gelek spas dikin em jî ji vê dera silavê xwe ji hemû Kurdistanê û taybetî ji serhedê re dişînin. Belê birêz dîba niha em behsa qanûna çarçûveyî pêşnûme qanûna çarçûveyî dikin ev pêvajoya ku 19 mehê di meşe nahate qonaqeke gelek girîng gavên girîng tenê avitin di nava çend roja da jî ji xwe ev mijareke sereke hem li Kurdistanê hem li Tirkiyê tenê qaşkirin hûn cî di nava gel de cî digirin ji xwe niha behs kir hûn li fuarê bûn ev pêşniyara çarçoveya qanûnî di nava gel da dengekî çawa helwesteke çawa derdikeve holê gel çi daxwaz dike gelo hûnê Yani ez karam nêrîna we ya bejim derbarê vê pêvajiyê da çi ye belê بله از دکارم بیشم هم کردستانی گل لمالان دا لتاغان دا لاشخانه دا لکدری دو بلاد و مجارا گو یکمین تی آخافتن اف بشنما قانونه و اف بیواجویه نیزی دوستم حالا به اوکی دهاتا کردن بیواجوی هبو لبری تشتکی شنبر حتی هم ندهات پیشیا گل. اما جاره یکمینه اپیشنما قانون وک شنبر هات پیشیا گل. اما 2 ساله گرمولیه کی بهیویتیه کی بخارا خسته تایبتی 5-6 ماه داوی گرمولیه کی بهیویتیه کی تخست بوده دیگه. جبر کو نباوری هیه دولت دستلاتداری و تو گاوا نویجه و او گاوه گلی کرد سیاست کرد آفتیه و دیسا او گاو او دست گجوان راحتیه بکری و دیسا بیبرسه واره ماین مخابن بیباوریه کی پر مزن هبو لی هلبت اف بیباوری جی دکوکا خدا بنیاد خدا تشتکی نحق نبو لورا 2014-15 da دیده بو yani en daviye heri daviye konağa dolma bahçeyde hun jivak zanın ve demi peyman eke bu lebeli başı ev nigi hale xistin ev masa xişandın gotu merakire texisler sarınca nahadı sekine pişti uya ev 2 sale daviye bu siyasete kurd reberi geli kurd bu xagot ve emi desti siyaseti derişkin emi perskirika xabere siyaseti çareser bikin dama ev gotun cari ekemin hata bihistin و her vaha gavi peyni jihatın ve ki hun jizanın hemi dünya bu şahit çek hatır ravastandın çek hatın şavutandın hemi berçavi hemi dünyayı çek hatın şavutandın her vaha peyder pey aliye kurda da gav hava hata abetin eme xabin aliye destilattariye da mesela gavi şenber bu halk bende bu ne hata abetin eri لجنه اکی مجلسی دا چی بو اری همش خود را کشتن مرن تنه بو لبلی جبوی اوکی جبوی که نوا دل خلقی گرم بکه باوری خلقی به پیواجوی گرم بکه به اوکی گاوی که وسه نهات بو آبیتن از دکارم بجم به همی تیماسی خو به همی نباسی خو نبسی خو به همی که هیوی خلقی گرمهیا دل خلقی دیسا چه بکه دوی yani da jine besixe epeş nima kanun tişteki çelke tişteki şember ani berçare xalqi ha demek rastici deselatlarıyla kardaya rastici ve tişteki çebe eri bese ne böyle tişteki ve çebe kat nebe ve demi ev hevi çekir
بله همان دمه دجی وقت وجه گوادی گفت ترنا که لورا بندواری پرزیده بو جبر وجه گوری و بندواری تشتک در نکته هولی لی سیاست کرد سیاست مداری خواه به سیاست مداری خواه به ریوبری خواه از باورم و دمکی نف خلقه دا دیسا جوین ورن چه کرن و آگاهداری ورن چه کرن و نتنی اوا پیشنما قانونه و پیدر پیویجی و قانون در کبن و دیال دموکراسی دا یال چوا بیجی بشکتن اوی پیواجوی دا و مجلس دا قانون دا و گوهراندن چه به و سیاست چه به از باورم و سیاست کرد به دم آخر جبوی وی نف خلقه دا و در باس بکه چه قاس و تشتین شینبر بر بچاب حتی خویان و دمی و دل خلقه یالیه پیواجوی دا گلمه لابرا هونشی زنن دما گو دستک جبوی دستکی دی حتی دشکرین جرا گوتن مرحبا آنجا روش باش آنجا هرچی بگو دست خود دریشکرین او دست نیگرتن هوا دا وره دیتن خواهی دست بچکی والهی دا دمینه به دمه دا خلق خواهی به دسته بو جرا یکمه گوری دل خلقی او دست هاتا دیتن هاتا گرتن لبالی او گرماهیا گو پنج تلیوی دسته بشدینن هی دل خلقی دا گسارو ندشتی بله برزی با پیکو او گرماهی د نوا جواکی نوا دلی گل دا وری رونشتاندنه دبی د عالیه قانون دا و هین چه بیکرن انجی دما کوکت مریتی و د جیانا جواکی دا یا گل دا و گوهرتنه که چوا بکم هنک بحثا وی یکیجی بکن ما تشتکی هایه هن کس هن دم هن بیرو دناف خلقی دا دبن سمبول مینا اگر پیشنما قانون بو قانون مجلس درکت خلق چاو خو بگرنه سرگرتیگه ها کوی گرتیگه دا ملت درکبا آنه گرتی وانه به سالانه گرتیگه هدانه سیاست مداری وان گرتی وان هنه گلو آخر درکت یان درنک اما یکمی آدو یمین ایرو مثلا فواره پرتوکا دانه بگو من سر کردی دخوینن ویژه ادبیات تو چی داری کی جان ستانتا ام بجن وشنخانه کرد دبجن حوجه زمان کردی را ستاتوی هبه دم ام بجن ستاتوی اها قانون دا جی خگرد شینبر و خلقه دید داخاز وان خستک وان ما فیوان هری روا ده قانون دا جی خگرد هلبت و زحتر بین وانجی فرابه کیف وانجی خوش به و باوری وانجی پیچه به سده منجی یا گاوا یا کمی گرتیگه هل همان دمیده سیاست ترک قبول نکرد همی دنیا از باورم هسته گلی کرد زنه ایرو سیاست مدار کرد ده گرتیگه هدانه خلقه حتی او ناغا خدا ندیدن دست وان نگرد او همبیز نکن بهن وان گلمهی وان هم ندان ده یالیه و پیواجوی ده و دلساری نزیک به البته هنجی زانن جیبوی بی حوجنی نمرو پسپور بجبی پیواجوی کی خدمت کی سیاست کی پولیتیک کی گویالیه گل ده نهاته خودی کرن خودی درکتن beşketin avuci zahmete anha em duve astedane her kesi beri xadaya meclisi kavga kengi F5 kanun derkeve ve kengi bikeve jiyanavan ve kengi ve kanuni behasın o peyvici ve beri xaba gözün gırtıgaha kavga ki derkeve ve pişti wanji ve beri xabedin çiye ve beri xabedin دیاسپورای اروپای امریکای که سیاستمدار وان او یک سالانه سرگینه دانه ودگرین یا بناگرین یعنی تشتکی وسا پچوک نینه تشتا خالقل بندیه حسرتیه که ایشه که آزاره که درده که درمانه وی مرهمه وی اگر لگرین evme اگر او درمان او مرهم جی تقص پک وارد که خلق زفتر خودی درکه و بگر محیا خواه و
خودی درکتنا خوا بردام بک. بله دخوازم داوی دا جوه و یکی جی بپرسم جبو کو اف شانس دیروکی کو هاتیه به دست خستن نچه و ببه میراسا نفشم پیش روژه جی پیام اوه داوی جبو آشتیه چیه؟ یا داوی تشتکی ها هیا گلی کرد حوجنین هر زانینگه هدا بیانی قاش بکن سترانه گلی کرده دا افسانه گلی کرده دا چروکه گلی کرده به سالانه به سدان سالانه ببختیه نیاری خودیتیه ایشا خودیتیه آزار خودیتیه هل واجو بیواته ببینه هل بد گلی به تیر و تجی به آزادی به وکری به خوشیتی پیشتن اگه به واجو دا چه به و گلی نفش نو ایشو درد گوانا کشان گل نفش نو به ایشو درد بی کلی نکشینه جبوی ویجی و بده هر دو دستا بگیره و به نینو که خواه تیدا بچکینه سب گوش دست خواه برنده و خواهی پی در کله چه قاس دلی وی سار بد چه قاس ایش بجی و خواهی در کله چه ما و خواهی در کله لورا سیاست داوی ریبری وی دوی وارده پیشنگی آلیوینه و اوجی سیاست خواه ریبری خواه باورده که لیتشتی که خوش اگو گلی کرد دستلاتداری باور ناکه لورا روژین بوری نشانه روژ پیشینه یکو روژ بوری بیر که روژ پیشین دا نکاره پیش کرده روژ می بوری یه وی گلی سه همه قط نبوی 100 سالی وی کماری داوی دا همو ایشه چه بیجیم کشتنه مرنه سرگونه بیباوریه بیبختیه نیارتیه سدموجی حلبت نخوازه نفش نو وان ایشا وان دردا وان کلا بکشیده البته خواهی درکبه البته خواهی درکبه البته خواهی بکه البته جیبوی و چی وره دستی بکه به تو آوای برناده رودا برناده لیبالی از ویاجی بیجیم یعنی اگر گرتی گه دا سیاست مداری وان درکبن و زفتر خواهی درکبن و زفتر دلی وان گرنده همان دمیده هزا گلی کرد به 5 ساله همه دنیا دایه اشکره کردن خود دایه قبول کردن خود دایه کش کردن اگر دی ولایت ترکیه دا اف پیواجو پیش که نه تنه کردجی سود وردگرن فایده وردگرن و دموکراسی ترکیه پیش که و وکیلی پیش که و کشتن مرن برچبون جوری رابه یعنی افجی تشتکی پرمزنه صدام میشه اول نه تنه باره گلی کرده و همان دمه دا باره گلی ترکیشی کی دبه کی جان ملت کی جان نتاو دبه بلا بفده بلی دما بی ولاتی دا دبه کمال دا دجی خودی درکتنه هر نتاو هر باورمندی هر قاده هیا گو حوجه هیا خودی درکتنه بی پیواجوی گره بکن که پیشروش دا دموکراسی و کبیر هبونه که قدر و قیمت جیانه که آرام حضور وره جیان کردن بو بیجی هر کس از یه گلی کرد بجم خوش کرد که ناف جواک خدا من همین جواک هر نفشی وی هر فرد وی دی بجه ام نچارم خودی وی پیواجوی در کبن و به دست خواه به تلی خواه به دلی خواه به رحی خواه به هشی خواه بپیچن دا کش دست من نشه او ایشا ما و باوی ما کالی ما دیا ما سجدونی دا و پریشانی دا دری گرتیگه ها دا ظلم و زورداری دا درباس که برای پیش روژی ما درباس نکن از باورم او هیویا با دل خلقه دا جی دستلاتداری از بیا راستی جی پر باورم دستلاتداری بزانتی وسا دماوی کاری درش کرد دا که هیویا خلقه زده جی تنبه گرمون یک تی خسته ناو خلقه ما افغان هفته ناویتن هفت محبری نکارو با هتاویتن نکارو با هتاویتن باورم او گرماهی او سیاست کرد دا گلی خواه حس کردن ورده گرمونی چکن ساری چکن بهیوی چکن دا که نابرا سیاست کرد و گلی کرد جهد قطبه نابرا وان سار به گل زیده به پیواجه و سیاست خواه پیشنگ خواه زیده خودی در مکه و هر بد باوریم نه تا که کسیه لباله دیسا دبیشم
helbet em ê xwedî derkevin em wisa erzan bernadin vê pêvajiyê wisa erzan nehate vê rojê wisa erzan nehate ser vê masê helbet em ê xwedî derkevin û bi her awayî çîş destê me hat ji bo ku pêşkeve em ê xebatê xwe bikin. gelek spas dikim berê zîba ji bona tevlîbûn û nirxandinên we. û ez bi rêya we jî hemî temaşekar ve silav û rêzê xwe dişînim ji bajarê Serhedê. Gelek spas. Bimînin xweşiyê êvar baş. Berê per em te berdewam bikin niha beriya dîba em li ser ew kê diskinîn li ser qanûnê çarçoveya qanûnê de axifin te behs kir ku behsa hîn detayên wî kir lê niha gel ji xwe vê yekê dipirse hîn pirsê wî hene niha hîn detayên wî behsa 12 xala hat kirin 12 xal hatin par vêkirin lê bi van 12 xalan namîne ev tenê kok yasa ye piştî viyayê wê çi biqewime em hinekî jî viyayê biaxifin. بله یعنی زمان هوال دی با Evet, xora. یکی جی زیده بکم بله. yani hani civak çıt xwazê an jî çilbendî Kerem. çi ye yani yek jwana jî ki mesela bêjin ki rihastî wan yek jî wisa kategorize kirin yani işte Bale. ego çepkaranînê an jî ego yok stevî çalekî bûyî ê jî nizam çawa bûyî kîjan madê te ew wî pir civakê rihesiz kir yani yek ji wê a di duwa jî ji bo statuya serokatî û ew mafê hêviyê jî kir mesela ji bo ku ew jî kê tam pênase nekirine ew jî kê hêviya civakê hinekî kêm dike û ew hêviyê heye ki gol parlamento jî kê wisa serrast bî yani belkî hani em bêjin ki nexistnê de ama em dikarin parlamento ya jî dema pêşiya me wek got yani qanûnê hîna wê derkevin mesela kök çima dibêjin ew bingehê qanûnê dinê derdixêwirtê ev yek ji wanayê ew Bale. derxist wana derkevê Gotin ve dike ez ê vê jî bipirsim. Mînak ev qanûna çarçoveyî ku niha li komisyonê tê nîqaş kirin. Xal dikarin li vê yekê zêde bibin? Belê, belê karê mesela kengî ew qurula gubê ava kirin Belê. mesela gor pêwendî û pêwîstî çi bê mesela karê hemen tasariyekê dinê bîne mesela taslakekî dîsa derxîne û talep bike bêje ev qanûn jî gerek derke mesela ev qanûn yek ji xwe zaten jêr dibêjin ya a yekê ye û teybet e viya mesela pêv girêdayê belê qanûnê dinê mesela derxîne an jî wextê dem jî bixwaze dirêj bike dîsa kinê bêje wala tiştê ku min dixwast vê demê di nehat qedandin ji xwe zaten ne mimkün şeş metrê bike yani ji em bêjin tekoşîna 100 salî û şerê ku 52 sala li hemberî hevdû hatî meşandin bi 6 meha nayê çareser kirin yani aqil jî heye mantiq jî heye ew Mînakê viyayê jî li cîhanê heye ku gelek dem xwastiye. Belê gerekê em ji wê jî kê wisa amade bin em çima dibêjin viya dest pê kirin ne bi vê xelas dibe ne jî kê her tişt vê qanûnê de ye ek qanûnê din dixwaze talep bike wê derkevin dîsa kinê en wek pirs dîsa me komisyon meclis û dîsa kinê wê derxîne ew karê derxîne yani li gor pêwîstî xwe adinê jî ev ceza infaz kanûnê em dibêjin mesela ew bi giştî jî kê gerekî ji bo mesela derkevî yani yek ev mafê hêviyê dido cezayê giran êgo hevalên wa hene û êgo infazê wan şewitîne mesela tê hene an jî êgo dibêje kê te dê ev êgo piştî 2005 şûn de digirê dest ê berî wê jî mesela na heyvan aynı durumê de hene ji bo wan jî gerekî ev ceza kanûn bêguhertin yani mesela em infaz kanûnê gerekî ew jî kê mesela bi vê girêdayê ew jê gwe her dawiyê ji xwe zaten anayasa mesela anayasa eğer hinkî bingehê wê mesela vana hemû li derdora anayasa aslında diçin kanûnin yani mesela nikarî destê xwe bide anayasa çünkü ew daha herî jûre û endawî mesela ew anayasa hinekî anayasekî demokratik anayasekî got hevrenatiyê azad hemû civaka li Tirkiye hemû civakî got lê dijî ji wana gerekî bê pênasekirin çünkü di wir de hen bê yek welat yek bayrak yek millet yek nizam çi wisa dibêje gerekî ew mesela hinekî bên serazkirin Komara demokratîk û rêber Abdullah Öcalan behs dike. Ew hewcetiya wê heye li belê aliyê dinê jî kî gerekî mesela ev çima mesela direkt kayyum mesela divê kanûnê de jî negir. Çünkü em pir birîna Kurdan jî birîna civakê jî ev kayyum ama ev çima mesela ew de em bêjin kî fîliyata karê yani wisa pratikê karê bikarbîne çünkü ne hukukî
kari bi kanuneki özel derdixine bi talebi Cumhurbaşkanı ancak talebi mesela Adalet Bakanı derdixine ev dikarin mesela beguhartin ev kurul kari bu kari ancak hal parlamento nikaş ki mesela dikarin lezzetde bakın yek jeji mesela ya çünkü tane ne serşare der ya ez tane kastamin ne serşare çünkü naha evde meki pır derece 2015 hatta ha ve civaku civaka li Türkiye anji saziye li Türkiye bu siyaseteki kayyum etti meşandı. Siyasette AKP mesela siyaseteki kayyum mesela hani henci CHP mesela var mesela var aynı yani ya yere yani müdahale her tiştitki bir hakkıcı tıkad bini gerek yek ev mesela beser askır yani ev mesela çünkü ago her civakusa heviye uymazın bir bavariya xamazın bir ki jbogu pevajı bir destek buna civak erdi meşandı mesela mgot ya tane ne kur yani bir gişti eğer hani ev civaka gol Türkiye dici hamil ve piş ve kanunu ne sakini ve hene ki bsa çava bu zayıf bir meşandı. Ama vakti go civak hamil bale be evji ki peşiya siyaseta demokratik mesele bir vekili yani herkesi peşiya zaman mesela hevan dibagot ev usayı naha mesele hina İro çendro bile yek İsviçre iade kirin mesele jineki Kurdi sev zarokavi hemen jbuçe hemen gırtını sedemavi çi pay tevna civaki de paylaşım ekibiyi pay kırın ekibiyi yani yine mesela ev kanun hem meclis ete dertkeve teni kaşkırın ama mesela yani devlet eki gügoş pay kırın eki gerek ne tırsı jinüçe ki ne tırsı jigotine ki ne tırsı yani devlet yani mesela beji ki civak yani civak gotine koy beji devlet rahne be gepevstiye civak mesela ev he yani jberi mesela vani prizi anjin ha hazaran Kurdi gonhaj dervenj ali geli cuda gonhaj dervenin be dervi velat mesela çima nikarin ve garin disa beji ki ya hani ki diçin tengirtin anji paykırını var hani tengirtin anji nikarin biçi çünkü kadaha kırın lo deri Türkiye ev mesela mahmur yek jwana yani beji ki gundivan şavutandın bajarı van şavutandın hem koçberi ve deri kırın lo deri mesela hiç ki erişli servan hen devam ki hamburger servan devam dikin mesela vana hem civak li ben divana evana jbo vana ki mesela beji ki gerek kusa pervusa tiştip çok nebe aslen yani işte hani em hatta via tespit bakın em via hatta tevli bakın em haya via teyit bakın yani via meten egem servi sabı sakının pivajı sayı per derek biçi o hani ki işte daha tehlikeli bir şey derkevi yani çünkü peki evne bedbe çi bekirin mesela tekuşine ke çava la keleka ve em beni çarçuve kanun hatta nikaş kirin dibku demek neza bikeve fermiyeti li hayaku bikeve ve nabere da ji paralel viyay dikare tekuşine ke çava bedayin ya tekuşin be her ay mesela hani yek diplomasi bekirin yek mesela hevditin çünkü mesela her yani ki dibe ya mesela belki hatta demek ki serukati tane بخار yani دگوت ya hani satranç ev minak da bu mesela ketibu çapemeni بخوب خاص satranç list yani hem beri bir kestine bu yani ama ha mesela benha heneki hem beri vici derket hem beri vici derket ev behavre mesela daha beter tişteki daha cüda kar derkevi naha civak ev derfeteki goruni bevdur bağ ve iktidarı parti yani siz berjevendiye taki kesi anji berjevendiye partiye ki gerek meru deyneki ceki yani Rastici meruya deneyici ki yani mesele daha giringi mesele daha mestere deviye civaki daha cudane aburi krize ki heye ekoloji daha heye mesela psikolojik jine heye psikolojik juana heye xandevan ha psikolojik kar mesela emper xazanin halle Kürdistan'ı ve Türkiye heye jberiya bir de mesela hem ev maliyeta civakere hem danşer yani ev gerek mesela ve civaki hem madde manevi olarak mesela ihtiyaç pevistiye bir ev devlet bekmine çünkü yani çünkü sedemavi nezik politikayı devlet bu yani evet işte adı jberici mesela herkes لگور آخه مثلا خبری خستن کرن کریه مثلا هلا جواکره خبری خستن کرن او پای کرنا نوا جواکده اف پیواجو مثلا هر کسی گرکی لگور آخه براستیج باش فهم بکی ام باش بدم فهم کرنش برگو هینا نهاتی فهم کرن و حتی نهاجی مثلا تشت tabii ki mesela hani her tişt bir civakirine dat pay kırın ancak her tişt mesela vekine de çünkü yine tam nave psikolojik elene atık hem muhatap ne diyar bu yine mesela ve çabe meşandın ev ne diyar bu gerek ki
jî bike. Siyasetmedar. Herkes. Herkes. Herkes yani tabii ki mesela çavi civakeli peşen gibini yani ye ev çavi ki mesela peşen daha diyar yani ev ya şehredari ciddi veki ciddi Rusipiye Kurdan dibin mesela bejin ki jibo civaki mesela neha pırsaziye sivil hene dinav civaki de bejin حتى مختار محل رو بگیره حتی مثلا ایگو گوتناوی بسا جواک لیگو داری دیگه مثلا هزکوی هیه عشیرت مثلا ویات کار بکن مالباتی ویا بکن اویا هر کسی دناوا خود مثلا دناوا فهم کرن و فهم دار کرن بگیره که چون جبر گبراستی جهنه که تشنای فهم کرن هر کسی دبی عجبای چها ببی اما هر کسی لبندی هنگا yani. بله. Dibin تو hele هیچ کو بله kabara هر کس çe- دست bele- خواهد که بنای bele. کیفر و به پرچه یکیش و پیواژوی. بله امنا مثلا ام حتی نمد گو هلا کابسه برای قانون درکبه هلا کا دولت وی چی بیجی آنجوید وی قانون دید اف جی بگیره اف جی نگیره نه یعنی مثلا اگر ام مصابر امین هاج می بیجن هلا کا برای گاوی پراتیکی بین آویتن بچی امی وصاله بنرین یعنی اف وقتی وصابه بی براستی جی که مثلا هزا جوا که در نکوی پیش آنجی هنه کی قانون اره درکت ama ego henki deste yani irada xoji deyne civak ego henki tişti pratik ede bu garajin tisa civak yani ev mecburi bir ki kanuni cuda derxini pevistiya civak çivi derxini jiberi mesela hani ev dikeve sermeli herkesi yani cuan ki bigre hatta hafte sali hatta jin cuan em dibejin peşengiya jine deme ve pevajede ama ve perskireka civak hamuçki yani herkesi gerek bavre em ne bejin ev ya kiye ev ya çiye şkohat ev çavayna ama herkesi garip etçi biki ujbogu guhartına Türkiye çünkü yani em hertun de bejin yani ev devlet pevistiyavi be demokrasiye heye pevistiyavi be guhartını heye ev civanji pevistiyavi bre xistinu u yekitiyavi heye yani و تکوشینه هزا تکوشینه در که وارد یعنی اگر و صابه به هر دو هفته تمام بکن اما نه یعنی دی سکنی اموسا به تکم روح حالیه کی ام بسک مثلا نجبو در وجه herkes وجه acaba bir ki vegari acaba miharın emine çinna eğer em tekoşin nekin kes nikari vegari kes nikari vegari eğer em tekoşin nekin kanun der ki veji bile ve pikatına ve pır zayıf mini anji ve kategorize kırına ve pır zayıf yani ve di sakine ligora xan ezibim ama eğer em hem tekoşin bakın em tkarın via daha bitir daha kurtur bakın o hem statüa kurda hem mesela xabre ve birin Tisa siyaset demokratik Beli. pekanin. Beli yani ya siyasete demokrat zaten mesela serokatid beji ki mesela em dixwazin diriya siyasete demokratik de hem xwaji bugarin hem devleti ji bidin guhartin. Çünkü pevstiya me ji guhartin heye. Yani şer hineki tiştê cuda be dide ava kirin yani alîkî ve rante got pêş dikeve ser şer dikeve pir kes mesele ser şer rante meş egonha mesela pir êriş dikin egonha mesela dibêjin çima viya çaçî aslında egoya herî rante şer dixwarin ew mesela ji ortaya wextê rabe tabii ki wana bê dibînin gerekî em hemberî vaj bisekin an jî mesela bêjin hinekî tiştê cuda gerekî em daha bêtir rêxistin yani em hişê xwe bir de fikrekî hevbaş hewceye fikrê aqilekî stratejik hewceye öngörüye ki mesela hani em pêşeroja xwe daha baş bişopînin em tenê nexwe bifikirin em rojhilata navê bikirin em Kurdistanê hem bifikirin Kurda bifikirin Tirkiye gelê golü Tirkiye dijên bijin siyaseta gonha cihan li ser civakê didê me şandin emin çünkü qirkirin tenê ne beşere qirkirin mesela tiryakın habûye qirkirinekî asimilasyonekî qirkirinekî em bêjekî fuş qirkirinekî civakê hani civakekî ahlakî polîtik jî hewce yani ev bi çê bizanestî û xwe daha bêtir ew îrada xwe wisa bike hevbeş yani em bir de em van nîqaşê berê an jî pratikê berê keçib kîçe em gerekî jûdeke yani em civa genellikle em nîqaşê xwe hemû wisa hundir didin meşandin em hertim wisa li derûra xwe diçin din bi taybetî mesela em bo xwe dibêjin yani em daha bêtir gavê yani pêşiya xwe daha baştir bibînin û gavê xwe jî daha wisa bi pratikî daha hassas û daha wisa bi rêxistinê em bavêjin yani Ez ev yê jî ji te pirsim mesela hîn aliyan min îro çapemeniya cîhanê jî şopand yani rûxmek ku hatibû diyarkirin hîn aliyan viyayê weke ku qanûna efwiyê jî benav kir tu dikarî hinek viyayê jî vebikî ji ber ku serokkomar bi xwe got tiştek wisa nîne Na sero yani ego viyad bêjin aslında bizanebûn wisa dikin yani yek
Kurda suç nekri ku ben afkirin. Yani. Yeki ev. Do egon ha be tevli ve pevajuye be yek jwana nes suç nekri ne çu yani. Yani. Jibergo devlet ne işti go bijin çuyi yani. Suçeki nekri yani şer na erişi yeki be ki çaba be ki xabe parez yani. Ev ya her avid be bela civakit be bela siyaset be bela çeket be ev ya mesela ev ayrı mesela. Tişteki go be afkirin ve tevgera kurt nekri yani. Kurda nekri. Jiberve jike serokate jiçima bangawi despeki heydi be ez ev ya ne pevajoye ki af bu çünkü hani yaji suçluya emberin der ve anjuvanı afkın ve zaten ez hemberi ve mi serokatiş peşit ve yek tecavüz cez naxwazim derkevin do ego çete dikiniz naxwazim derkevin ego hemberi gel şer kirin suç kirin ez naxwazim ana derkevin ego mesela ha naxwazim go cevap havre bişi bana ez naxwazim bana derkevin çünkü bir de ev kanun ligora PKK derketiği teybet çima diyecek ki müstakil kanun çünkü tekoşina PKK teybet bu kanun gojbo PKK derkevi teybet yani çend cinotik hatta ne bantıkın varın pişman babın varın mali varın zam kesi go pişman bu derketi yani derneketi yani çünkü Kürt go pişman baba ne zaten tekoşin ne dameşan jiberiya ev kanun ne affe ev kanun ne go emher ne bejin ki beji ez pişman bu mu ez hattı mı maafu bakım hemberi suçtaki bu sanini yani ev ya bera şaş ne fem kırın yani Denava van şeş mehanda evkete meriyeti dibêje bila serlêdan bên kirinê. Em hinekî ji vê baxifin yê me tenê pêşbînîne Musa jî bibêjin wê çawa bime şemîna. Ya ev naham wek mu got yani hani pratik gavê çawa bên avêtin mesela ev kurul û mesela çawa bidê meşandin ev yani li gor nîqaş tên kirin an li gor gomero hani hinekî tiştekî fêm dike ev teyît û tespît mesela dixwazin hani mesela kîl ku derê kî çawa tevlê bibe kî vegere mesela sonuçta ev karşılıklı van heyeta ve vana müzakere bikin yani örneğin ez bêjim ki li çiye gerîla mesela wextê piştî banka serokatî bê kirin pêvajo çawa tevlê ve pêvajo hewcê gerîkî merûşên dem hewceyê mesela wextê bên mesela çend kesê bê wê şkû derê bê wê çawa bê wê çawa bê mesela tevlî pêvajoyê bê bê wê çawa mesela siyasetê bê dê meşandin ev karşılıklı mesela ev bo wî dibêjin hani teyit tespit başvuru ya mesela ev ya jî şaş tê fêm kirin sanki herê başvuru bike bêje ez pişman bûme ez dixwazim vegerim bu sanînî yani ev ji bo gor hani ev durum rewşa gom tevlê bibin ew wî tevbê tespit mesela Avrupa örneğin ez bêjim ki grubekî guhar yani mînakane ew ê bêje ki ev çünkü ve teslimi her do heyet karşılıklı kin yani hatta ne müzakere heyeta devleti ve heyeta imrali bev dur vedan meşandın disakin mesela vana ve bidin meşandın ajvel wan zede beben ve kurul bev dur bide meşandın ev pişti pratik mesela hani ve çava bekirin ev bu yani durum tespit kirin kes çıkası tele mesela egirtige navan evali vur büyük ihtimalle na tespit evan kirin mesela hamme zaten pişti no 10,000 şunde hemme hevale endamın yani dunda dego ceza gete anji hevale go cezayı wan mesela infazı wan şevtine mesela vana hemu çiji ceza girti bejine girt beş hemme gor ve kanuni hani tişti lezede bakın ki bakın yani zanan davya ve parlamento çava derxine evji hemme mesela ve kanuni de derken yani çünkü ceza infaz kanuni mesela hani berici mesela viyad gotun ama çıtkır mesela tüccareki üye hati girtin ama seçar üyeti ceza serevdü zedet kır dertxas hatta bistajı hatta nozda sanajı ki ama tü üye ki yani mıroveki çar jara rıxsine kirna bir üye yani careki tüdve üye ev yani jberiyaj mesela tişteki sabu ve mesela ev serleden jberiye yani ev teyi tespit kırın ki de kuderir kengi çava benki ve çava tevli pevajoye bibin yani en az gorni xaşe goten kırın anjil gorga durume gonati tespit kırın o satı xoya kırın yani rawşa komisyonu çawa dibînî belki bahsa komisyonekî şopîneriyê tê kirin destpêkê wisa hat parvekirin ku wê heşt endamên devletê tevlî vê komisyonê bibe ê di aliyê din jî hinekî tirsa gel heye gel vê tiştê dipirse dibêje kî garantore ya mesela ki hatana müzakere kiri evin yani çünkü ve priskire ki navera dalya de navera kurdu yani
devlet eri ez usa bejim çünkü navera civaki yani Evet. PKK o devlet mesele yani serokati hatana ki müzakere kiri ki ve müzakere dahi meşandın evin disa garantör ev ve pevajı çünkü em serokati baş müzakereci serokati eğer ve pevajı zaten ne demeşandın liguravi mesele bir disakne mesela hateriye cüda eder ki yani jiberi yani hani ev yek serokati yek mesela ego heyeti devletin ha daim yaşandın ev ve ev berdavan bakın anju ele zede bakın mesela takas çünkü jiber ko içişleri tarafeke Adalet Bakanı tarafeke, Dışişleri tarafeke, MİT tarafeke, embejin tevgera kur tarafeke, dem tarafeke, serokati eğer hukum müzakere demeşandı ve de bijin cuvan bana tarafın yani. Jiberiya jike mesela ve komisyonu tane dınav bakana ve benava kırın anji ve kesimi cudajı tevle bakın yani ama hatana dibejin ki işte içişleri dışişleri mesela hani veziri karider ve ehondur dade o MİT o MGK o heyeta İmraliye ve ciddi bıkırın bu sad bejin yani hani fiiliyata yani serokati zaten fiili jiki ev ve pevajı ev demeşandı şu zaten ev jiki bana ev demeşan ama mesela vakti dedi bereci paş vekşandın demiyatı agrbesta duana gözlemciye mesela cuda hebun ve grubu düşün mesela vana düşupandın saziye mesela mafya mrovay tevli bakın nekan anji saziye der ve mesela talebi wan hebun ve via benirxandın neynirxandın ya nizanım hani mesela ve çava tevli bibi lebele ay heri muhatap zaten devlet و tevgera kurdu serokatiş o zaten. بله داوی ده اشتیج خوازم وی که بزنم من ها بریز دیباجی پرسیبو هنی بیکو اف شانس دیروکی راستی جدستی هر دو عالیه جینه چجبر کو ام بحثا پرسکرگه کی 100 سالی دکن ام بحثا گلک ایشو eleman دکن پیامته داوی جبورaya geçti çi. Ya brasti mesela hani eğer dedi hineki pır erzan ve pevajı nakşin. Her tim jiki em dibêjin ki yani ego herî gotina xwe dayê bêje ego bedel danê ego nihal berxa danê ego niha bi salat girtîgeha danê li serê çiyên yani. Evana gotinê wan daha giringin yani. Mesela dayîk aştiye gotinê wan esasın malbatê ego zarokê xwe dakirin eviya Tirkan jî divê Kurdan jî gotinê wan mesela ev wana esasın. Ji ber wê jîkê mesela hani hêviyê wana tabii rexne jî hebin yani jbergo hani herkesi mevheviyat tişte cuda bun yani ya herkesi gora kod acaba ve çava be çebe jber mesela hani ev hevi van damestır bun ama hevi mesela lugor gave be dünyayı mazın be yaj beşke jber ve mesela despeki hevi civak yapırmestır bu ama durakini vakti gupur dem direş kırın o belirsizliğe süreci usa devam kır mesela hevi ne ki ket yani heviye civak ama mesela hadi sankını iro duru mesela en az vir bibnerim bile per kez tçe kudere ev kanun teni kaşkırın ev yasa teni kanun ama cara yeke de diroka ve kumara Türkiye'de perskireka Kürt بنقاش وبقانون وبزاغون هات نقاش كرون وتيم بنافكرين يعني تيم بنافكرين او جرينجي يعني حتى انا كي مثلا كي شوي هفديتني جديروكا كردستان حتى انا يا كومبلو كيتنا كرنا يا ب ادامه كي وانا خلاص كرنا انجي مثلا کوچبری جدی کرنش جوان کرنه اما جاره یکی اف دیروکا کردا خواگوهارد ناوی خواه بهلا حقوقی yasayı da nişan kırın o perskirik به devlet Türkiye da kabul kırın yani. Bu navi hatta imza kırın. Yani perveji ki yani mesela dediğin gibi yani çi kazanç kirime çoğundaki mesela ne kazanç kırın ne odan ki ev ve kanunları herkesi kazançtı ki. Herkes kazançtı ki kesin dana ki yani. Gelek spaskım Peru. Bu hatınate ucbu nerxandının teygiring. Peki temaşavanın heyecan ve hafte cihatın daviye bernama xwa hatta hafteye kerdin biminin dına vakir u xaşide.